Mereka kemana itu, Neng? Kamu nanya. Neng Maya, sahabat. Panas. Mencrang. Tuh. Kieu lamun kerja di kieu sahabat Neng Maya. Aya nanaon diruntuhkeun. Tuh. Seperti ini efeknya. Pantai siapa na pantai na? Ke mana, Neng? Tuh. Jadi alungkeun. Jadi oleh Neng Maya ih. Kita kayaknya seberapa poe teh? 2 poe, kuat seueur nae. Oke, kuat. Ya, digoyang, goyang. Tuh. Lagi naon Neng ngaranna teh? Ngayak. Anyat neng ka itu ka jero. Anyat ka jero tong di. Ka jero. Udah kitu salah. Pas ane abah. Iya na ilod. Mana yang goyangnya. Aya kan ada carang teuing, Neng. Kudu kerep. Carang teuing. Naon? Laukna leutik teuing. Tuh. Haralit. Hujan. Enak wadah ini kita saha. Ih, sugan. Nyurun tanah asupkeun. Menang tuh, Neng. Jalan naonnya? Ngarabuyur. Nah, Tah, canak buyurna. Tuh. Canakeun
ke bumi. Oh, yan na Mana genyer? Keayaan gitu kena ngalah. Tuh paling itu sisi. Tah sisi gigiran neng aya. Dicobek neng genyer, aduh rapuseun neng dicobek. Cobek pakai ya sama cikur nih. Sama cikur. Aya genyer lagi. Itu genyer balatak neng tuh ke bawah itu. Dauna. Dauna. Mulot. Tuh badag tuh genyer. Nah, iya. Itu hareupeun. Kolot. Kolot. Kena kolot kira di leob ke mah. Jerona ini. Oh my gosh. Kotor. Keong tama. Ayo tutut teh, seur tututan teh. Tayaannya. Tuh kapal itu tongos yang seur. Cek si teteh tadi. Sing labu. Hup. Sing seur kan neng. Salitnya. Halaunan tuh neng atuh, pan amu nuri lempangna. Sineng mah tega. Tega mana ini? Lupa. Ih. Saung ya neng ya. Ngobrol saung. Capek lempangan we teh. Coba itu ke mana cenah? Oh itu genyer. Sok atuh. Hileud. Neng ka saung ya neng ya. Capek. Kalau nggak terlalu saung.
Eta kunon diliwat eta aya keneh. Karolot. Naon eta? Au. Au. Eits. Up. Apa itu tuh? Duduk. Gek diuk. Capek tuh, Neng? Ngeut teu? Saya ngeut tah. Kunaon? Pengalamunan wae tuh. Pengalamunan wae mantan. Ande Neng mau balman lamun teh. Pengalamunan ting mantan. Tuh, sahabat. Mantan aya ngechat deui teh, Neng. Daya diblokir juga nanya. Kuneng diblokir nomornya. Dingin ya, Neng? Tadi mah dingin cenah. Giliran ngeus eta teu cenah. Tuh si dulu atuh dingin mah. Neng, sini atuh. Tuh, sahabat sini. Neng, tahu gak bedanya Neng sama lukisan? Enggak. Kalau Neng mah, kalau lukisan mah semakin lama semakin antik. Kalau Neng mah semakin lama semakin cantik. Aduh, meledak tidak. Si Neng. Bosannya Neng di gombalan. Atau balikan kan Neng giliran ka ngagombalan sok. Itu bukan gombalan sahabat si Neng itu. Neng kasih mama kan deket dia mah. Neng kasih mama yuk. Hah? Kena hujan kehujanan nih, resep bu. Kucuprakan. Bareng Neng Maya. Ayo tuh. Alim. Jajan cilok ya, Neng ya? Di mana nih jalan? Ayah didinya di Lebak. Bener aya. Tadi nge-WA ka tukang cilok na, Mang bade cilok mah cenah. Sorry Mang, curang teh keur ngonten heula. Tuh, sahabat hujan di sini tuh. Aduh, hujan-hujan bareng si Neng di sini di saung sahabat. Kali-kali mah Neng ajak kali tuh ka gunung atuh teh. Kali-kali mah gitu. Ieu mah diajakan. Giliran teu sibuk, hese. Giliran sibuk ngajakan. Bangun teu niat ieu mah rek mangihkeun si mamah. Niat teh Neng. Ih. Sini mah. Kadi atuh ningalin naon ka ditu. Sahabatna ge di dieu pan. Yang Maya.
Hujan kita sok tirisnya neng duh Gitu. sok neng mata yang ngakupan ya pun hujan nah Simut. simut cenah da simut eta mah teu ieu teu mata jadi haneut Jadi simut berkulit nu hangat aduh bernyawa. simut bernyawa cenah sahabat selimut bernyawa selimut bernapas neng ini sendiri tuh setahun ya kamu nanya buku nanya iya mah tuh setahun ya Lupa. ih Aduh. tuh Uih setahun Lin teh. Uih Lin. pulang jauhnya neng pasti capek tuh Maya teh kecapean sahabat tuh habis panas-panasan tadi ke sawah jadi hitam tuh hitamnya neng Memang udah hitam. emang udah hitam katanya tambah panas-panasan jadi hitam lagi makin hitam tuh sahabat ini tadi saung tuh saung sawah lagi ini teh masak air buat ini bikin kopi tapi apinya padam neng gitu teh tuh sahabat lihat aduh dijeduk sahabat alah aduh lihat pemandangan di sini sahabat tuh pemandangannya indah sahabat tuh, sejauh mata memandang ada sungai ada air terjun di sana tuh tapi keringan air terjunnya tuh itu nih perang tinggalkan yuk ayo itu liatin aja Neng Maya sahabat lah sekarang bingung ngobrol juga lah capek nyenengnya lagi capek nih tuh habis asuk-asukan dari teh ambil genjer sinengnya juga lelah tuh sahabat muka-muka lelah tuh tidur set tuh, sahabat pindah posisi mah jadi cerah tinggalin lagi seneng hurung kos iya bulan purnama 14 nih mencrang purinyai atuh wih Bang gitu. Mau gak ditinggalkan. tabu sabarane ngana Neng Jam kulit kurang bodas. jam kulit kurang bodas juga jam kulit kurang bulu gitu Neng Maya sewe gitu liatin Neng Maya sahabat lah sahabat mah udah senang liatin Neng Maya juga Nengnya sahabat mah kangen cenah sama Neng Maya pengen main ke rumah Neng Maya cenah terus kemarin teh ada foto Neng dibikinin ini bikinin stiker dibuat di mobil sama orang mana lupa lagi tuh sahabat sini yang serem nih liatnya matanya tuh lirikan matamu tuh
udah atuh sahabat, berhubung ini teh si Nengnya lagi sakit perut ini teh, kita tutup dulu videonya lah, nanti dilanjut lagi sahabat. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.